কিন্তু আইকে পুরি তো ভিমনি সাইদাবো দোকানি কাম খানা কি দোকানি কাম Momento kaso bor no khaye ibama tun bor no khaye oro ami sikambu boi ano camera capture da sene kisa kata mo kase ya bagulo mongol sar mongol na bor boi khila lani ke ano photo capture ba ang sin age ke kisa nukha boni bor boi ya ni present ke sing tongle chung ta ground field khai tongo solan borok puja ya bau present khane ote borok borok kari ba borok bos ya mane chin borok puja ni buna borok boi thaka joto borok to kaham ya bele kisu songko kisam se joto pati ni dong kan ya na overall kata asaram bari ni ঘটনা borok tam khaika borok buya hini borok arobu gosia je somoy ramjak fuka boroni borok mak pore ramjak khainke borok gobu gosu tinibu je bujangnai soyong bo nije siniwo media ni upor jebabe boro akromon khaika media anthanibu recording to sab buya a borok sabo bo party ni borok ang tini kaisa kongna sanamu chungo je BJP no jodi asuk hamjagi angka Pradut Bikram Manikya ni bibi jogna segang BJP MP ni tiklai tilang thandi angho je MLA je oro pasa oi sanai bono media ni madhyame ang kaisa kok sanamu sungo nini age ni tongmung khibidi kok samaro sudraidi Delhi thange Amit Shah bai malai nai Amit Shah ni aro thangi sanani nungara BJP Tripura sarono bui toge o kam jibono paye tini kono ek somoy chung nukha je Mebar Kumar ni netrittewo jebabe 2018 o BJP no kusei মন্ত্রী asukha asumoni porewo BJP ni upor hamla khaika chumla khaika tini Mebar Kumar biang kamai thangkha abono joto siboitung tini 2021 ni election o Mebar bu ses Edisio Asok Ismalia tini buskang 2026 Bipramotha ha kemai tengu buskango Bipramotha Edisio Sarkar asukmai yangnai tini Sarkar tini Profesor Dr. Manik Shah ni netritwo buskang 2026 Edisio tini BJP Sarkar asuknai BJP no form khainai ebong सबका साथ सबका विकास एडिसी इलेक्शन गने ओइ दङ बरौनि याथेग याफानि हा कमारु दङै दङ जों दाइबो जों नगै दङ बरौ 15टा जागा बरौनि एडिसी सीट जे 15टा हामयाङै थांखा अ हामयाङ सीट नि बागै बरौ प्रबारिबो माचुंखा बरक आबो सयै डिक्लारेशन रेखा 15टा सीट सब थानाय किन्तु जदि तिनी इलेक्शन थायो इलेक्शन नि बागै प्रबारि रिना नांगौ किन्तु जदि ए रकम जदि प्रबारि रिना नांगौ हंगाय बर 28टा सीट न रेखामु किन्तु 28टा रिलिया बर 15टा रिउ किन्तु 15टा सिनि नि यागो कुरिङै माने नबि तंखाय गाय आबो तामु वानसे सिनाय 28टा नि बिसिङो नि एडिसी प्रशासन आचुंना थांखाय गार 15टा जेखेफुले नांगौ किन्तु 15टा से बंनि यागनि कमाई से तंखा तिनि बरंनि वानसुं मुंखा 2026 तिनि मुख्यमंत्री मानिक शाह नि नेतृत्व बरौ जुटङै दे पासा लाइमे यांगनो तिनि बीटीसी नि जेबाबे इलेक्शन अंगो सेइबाबे दे अंगनो अ जिनि